Sesifikile njalo Matabeleland Broadcasting Corporation. Igama nguthulanwa kaNkala. Siyazi ukuthi ngalezi insuku abantu banemibono ngokurecallwa kwama MPs. Namhlanje sililethele umuntu ozokwazi ukuthi aphendule achaze ukuthi kanti kusukela phi lokho. Baba Tshabangu, we welcome you on Matabeleland Broadcasting Corporation. Siyabonga Nkosi. Yeah, njengoba nje sengishilo kwi-introduction yami lapha. Abantu badidekile kabazi ukuthi kanti kuhamba njani. Bengicela ukuthi uchazele abantu ukuthi kanti uze kwenze lesi senzo owasenzayo sokuthi ugcine so recall ama MPs. Kwasukela phi? Ngiyabonga. Into esizama ukuyenza yinto yokuthi sizama ukulungisa ibandla. Bekulezinto ade sesizibona sezisiphunyuka ebandleni. Sesibalekela ukuthi kanti vele injongo yokuba lebandla kumbe kwezopolitiki kumbe injongo yokuba ku-opposition ufuna ukuthi uye attaina i-state power kuyini. Sakhangela izimota i-vehicle engasetshenziswa ukuthi uhambe uyethatha i-political power, uyethatha i-state power. So thina sakhangela kakhulu i-political power. How do you attain i-political power? I-political power uyithatha ngokuba lamasotsha azahamba ayekulwela and amele izakhamizi akwanise ukuthi amasotsha la nxa seliwafakile ayevula indlela okwenzela ukuthi kube lula ukuthi lithathe state power. Now kube le election savumelana ukuthi lo president as a party izakhamizi zizakhetha abantu ababafunayo. Akusoke kube lo muntu ozabuya athi ufuna ukumela abantu athi abantu bathe kodwa izakhamizi izo zizakuthi sifuna ubani. Savumelana konke lokho ukuthi akusoke kube le primary election kuzaba le consensus. Kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi iparty yasizokuthi sokule primary election. I-primary election esasiyazi ngiyokuthi kule secret ballot abantu bayathatha amaphetshana bakhetha umuntu wabo ba-create ama-ballot papers, ballot box, kubalwe kube free and fair, kube lama-polling agents monitoring that process. Even nje i-process yokuthi you are replicating in national election process. But naselifaka in a smaller scale to suit ama demands as a political party. But sagcina sesile kubereka mwana ukuthi liyalayiniswa omunye ame ngemva kwe-candidate. Saku-criticize kodwa ongasela sikhathi. Sasisithi thina hayi sizakwamukela khonokho kukhona. Kodwa akubona lolo hlelo kuzamele luproduce ama-candidates. Lo produce ama-candidates as flawed the process as it was, but they produce ama-candidates. Ama-candidates lathi eseproduciwe azotshintshwa azokhipha ngabantu ababe ngaphansi kuka-president abamsurroundeleyo bakhipha bafaka ama-girlfriends bakhipha bafaka izihlobo zabo bakhipha bafaka abantu abafisa ukuthi bangene khona khona. Yikho-ke sila kulesi situation sasisithi thina hayi i-election isidlulile sehlulekile ukuthi sithathe umbuso ku-ZANU-PF
state power yiyo yayinjongo yethu, because asiqalisa ukuwina ama-parliamentary elections, asiqalisa ukuwina ama-council elections besilawo, but impilo yami le mpilo kaZungu ayizange itshintshe. Siwina these primary council and parliamentary MPs or elections. Into uZulu impilo yakhe ubeyifake ukuthi sizathola uzibuse ngokukhipha izanu. Kwehlulile lokho. So i-election sidlule sesifuna ukuthi silungise, sanitize indlu yethu in preparation for u-2028. Ngalokho sesithi lina abantu elangena nge-back door, lina abantu elangena ngobuqili, lina abantu eliyizikliwe elisarounde upresident, abantu bena abalifakayo besarounde upresident, ayisini lakhethwa ngabantu, sesilikhipha ngoba akusela election ezabuye ibe khona. I-by-election does not change, it does not remove umnangagwa, but i-by-election is exacta i-pressure kumnangagwa ukuthi this is the credible opposition, abantu abebefunwa ngabantu yilapho. So yikho esesikhona kathesi. That's what triggered ama-by-elections. Ayikabi kodwa ngobuhle, ngoba labo bakwazi lapho bakhona ukuthi abamelanga izakhamizi kumbe uZulu. Okay, yeah, kuyezwakala kakhulu, kodwa ke ngifisa ukuthi ngikubisele emuva kancane before siye phambili. Abantu abaningi baba Tshabangu bebengakwazi vele, kodwa ke ngicabanga ukuthi now you are one of the most well-known politicians in the land, just because of these recallings. Uma ungasitshela kancane i-history yakho ne-CCC kancane abantu beyizwisise. I-CCC yinto abantu kumele bakuzwisise ukuthi abathi abangazi, mina ngiqalise ezomzabalazo ngo-1999. I'm a product of labor. Yithi esafoma i-MDC. Yithi esathi i-MDC sifonyiwe sa-occupya ispace ku-labor, ezabo Tsvangirai, ezabo Gibson Sibanda, sabamba i-labor because i-labor yiyo eyazala i-MDC. So for today, ukuthi abantu baza ukuthi kule triple C ngoba yaphuma ivela ezulwini, that's a lie. That's a far-fetched statement. Into liqalise ngo-99. I-resolution esayithathayo ngo-January before 20, i-last MDC National Council, sathi thina sibalekela uDouglas Monzora owayesethethe ibizo. Sathi thina, one, sifuna ukufoma i-political party. Two, sifuna ukuthi i-political party le sifomayo sichinje ikhala, umbala wekhala. Three, kumele sibe leslogan esitsha esizayihlukana leslogan ade sisebenzisa. So lokhana kusitsho ukuthi we were the products of i-MDC. So ungabona kusiba lo muntu othi khona i-triple C ayila link, ayizalwanga i-MDC. Lo muntu ukuthi kuyamele ukuthi simdingele amadokotela abengqondo bahambe bayemhlola ukuthi ukhuluma ngani, ngoba uPresident Chamisa uyi-product kaMorgan Tsvangirai. He rode on the shoulders kaMorgan Tsvangirai. uPresident Chamisa wacheya i-national executive. Mina lapho engangihlala khona siku-MDC yena engu-chairperson, national chairperson wama-youth, mina ngingu-national executive member. uPresident Chamisa waba ngu-national spokesperson we-MDC under uMorgan Tsvangirai. uPresident Chamisa waba ngu-national organizer. By the time esiba ngu-national organizer, mina ngase ngingu-provincial chairperson. I was reporting to him. Nguye futhi uPresident Nelson Chamisa owachinja i-constitution esesithi ama-chairperson akumelanga reporte ku-national chairman, kumele reporte ku-national organizing secretary. So we were reporting to national organizing secretary. Sayichinja i-constitution
ukuthi si reported to the National Organizing Secretary. So othi kangazi kahamba ebala kuhle imbali yakhe. I was popular by the day ngingena ikuleba. History yami ngeke ngaba ngupresident weZimbabwe Catering Hotel Workers Union, ngeke ngahlala ku board ZCTU, ngeke ngahlala ku board catering pension fund. So ongangaziyo umuntu obe ignorant wangafuni ukubala ngami. Yeah. President wenu umnumzana uChamisa uthi yena wena ungwefazi uthi wena ungwezanu PF. What do you say to that? I have never been ZANU. I will never be ZANU. IZANU ngilama family members abangaphendukanga empini belwela ilizwe lelo. Ngilama scars eZANU PF. Angizalwanga ngiyisilima, but today I'm impaired because of ZANU PF. uJoshua Nkomo wathi leli lizwe lelo Robert Mugabe wathi uyi-terrorist. Wabambana namabhunu bathi uJoshua Nkomo is a terrorist. Wabambana namabhunu bathi uJoshua Nkomo ufana lenyoka, nxa kule nyoka esingenile egumeni kumele uchaye ikhanda. Meaning kwakumele uJoshua Nkomo abulawele izinto ayezimela. Uthokozani Khuphe uphose watshiselwa endlini eBuyera emfeni kaMorgan Tsvangirai ngenxa yokuthi wayesithi mina ngingu-vice president we-party selingithathela iparty le ngenxa yokuthi ngilindebele, ngenxa yokuthi angivumelani lani ukuthi li-violate i-constitution, bathi uli-dissident baphosa bamtshisele endlini. U-Welshman Ncube wadifa lo president Morgan Tsvangirai, may his soul rest in peace. Ngangikhona ku-National Council yona leyo kumele singene ku-Senate. U-Welshman sithi no asambenini siyevota kube i-decision eyenziwe i-collective decision ye-National Council. Wadliwa u-President Tsvangirai, but abathi lamhlanje ngwefazi, the same people bathi u-Welshman uyi-CIO. So akungitshintshi lutho ukuba ngumuntu wezanu ukuthi kumbe ngibe le card eyokuthi ngizanu, because ama-leaders that have walked this journey before me baba the same card, but bacontinue baqedisa imisebenzi yabo. uJoshua Nkomo kazange ame wacontinue alikhulula leli lizwe. Lamhlanje the same people ababesithi uyi-terrorist sebesithi uJoshua Nkomo is father of Zimbabwe. So lokho okuthi bathi I'm not going to talk about President Chamisa. It's his choice. Nxa ecabanga ukuthi to this day sengingaba ngumuntu wefazi kukuye kuqondile. If he's going to join that wagon abantu abathi mina ngumuntu wefazi kuqondile, but history will judge him harshly. History will judge those who say ningumuntu wefazi, because I'm not going to change in narrative. Instead, this is going to increase my resolve. Issues that were raised by Herbert Chitepo are the same issues today that I'm raising. Yeah, ngendlela oyibeka ngakhona sekungathi abantu abasuka emhlubulweni wangapha ngakithi ngapha eMatabeleland uma beraise ama divergent views basuka belabhelwe. Kungabe ngikuthole kahle lapho noma cha? Kunjalo kuqondile. Anybody or raise ama issues kumbe abe le different opinion, that person is dismissed. Khathe sokule new tag eyokuthi kuthiwe akaziwa. Sokule tag eyokuthi we imposter. But they are redefining the same message zabo ababezikhuluma vele kudala ukuthi you are a terrorist,
you are a dissident, you are a CIO. So they are redefining, recoining the same message. Ukuthi lamhla sokuthiwa ngi-imposter. But wena ungakhangela kibo bona abantu, obaba babo labokhokho babo bebe yiwizana yangikhona, bazalwa ngabazali abade besupporta izana, and to date bakuzana. But yibo kade sesisithi thina okhokho bethu awubaba basizalayo, omama basizalayo, they were never zana. This is why today in Matabeleland abantu abayifuni izana. This is why today it's not ukuthi uMorgan Tsvangirai ube winner eMatabeleland because abantu bebemthanda. It's not ukuthi uPresident Chamisa is winning eMatabeleland because abantu bayamthanda. Abantu bathi uludlawu, nantu udlawu luyachisa, aluhambe asilusebenzisenini ngoba izanu ivele iyachisa. Kodwa asimsebenzisenini ezudlawu ayebamba amalahle awezanu ngoba thina izanu kasiyifuni. Anybody oyabuye esithi izanu ayiphume, bamkhangele abantu beMatabeleland ukuthi injongo yomuntu lo iqondile, bamsupport. Yikho namhlanje eMatabeleland, I'll give you an example. Ukuthi uSikhanyiso wayeluza eMpophoma, enze imisebenzi emangalisayo eMpophoma eMatabeleland, but bethi khona ibhathi oligqokileyo asisoke sikuvotele because ungumuntu wezana. So abantu namhlanje they are riding on the protest vote eyabantu bakithi, and then the same people aba-rider on that popularity ye-protest vote yibo abasebesidiskona bathi kabasazi. Kodwa kibo lapho bavela khona bedliwa betshaya amazero, then lapha abawina khona sebediscredita the same people lapha okuwinwa khona iphathi estrong khona kuthi abantu bakhona kabazakali. It's sad, but mina engikutshoyo ukuthi history is going to judge them harshly. Yeah. Uke wakhuluma ekakhulu into ebukeka iyo i-grievance ehamba phambili kuwe i-selection yama-candidates, particularly ama-MPs, othi kunesandla ebesisuka phezulu kuyiso esibuya sifaka abantu njalo kwaba nale process yama-primary elections. Wena ma ubhekile ubona engathi into engemva kwalokho yini, ngoba kuyabonakala ukuthi there is an agenda behind, and what is that agenda? The agenda is very simple. In Matabeleland, anybody ofuna ukufoma i-political party yakhe uyabuya eMatabeleland. I-MDC yafonywa ngabantu beMatabeleland, yafonyelwa eMatabeleland. I-CCC ifonywe ngabantu beMatabeleland because we've got respect ukuthi abantu beMatabeleland abayifuni izana. And abantu beMatabeleland ungamfaka ku-position akachibiliki, akathengeki, angeke athengwa yisitha. Izanu yisitha singeke sagada impisi thina. Kodwa bona bayakwanisa ukuyigada leyo mpisi, thina singeke sayigada leyo mpisi. Now into esesimangalisa ngeyokuthi sebebonile laba amajaga esisebenza la ukuthi kibo le bayadliwa. I-soft landing kuseMatabeleland, so bazabisa abantu babo ukuthi bazorepresenta abantu beMatabeleland. How do you justify ukuthi ibulawayo phakathi kwama-councillors angu-29 angu-12 abe ngabantu beMpumalanga abangazalwa lapha, ongakwanisi khona ukukhuluma isiNdebele?
But ungaraise these things, sebesithi konkona you are a tribalist. Ungaraise these things, sebesithi konkona you are an imposter. Kodwa thina awusokufice eMashonaland kusiba nama-councillors afika 7 kumbe lilodwa lisiba lindebele. I-principle ngiyokuthi sile devolution, we are guided by devolution. If there's a devolution of resources, there has to be a devolution in terms of leadership, in terms of positions. It can't be on resources. We can't devolve sithi thina sifuna ukuthi sizivuse kuphela kuma resources. Sikhulume si-advocate ukuthi ama-resources ethu ayaphuma, ayahamba, ayahanjiswe eHarare. But mase sesibuya to kuma positions, sesithi ngona devolution practice or method ayisasebenzi. So asivumelani lakho lokho mfowethu. Thina sithi we are raising these issues ezokuthi iMatabeleland ibulawayo for that matter ingaze yagcina isisiba yitown yeMasvingo. Kumele kube clear ukuthi nxa ungena kobulawayo ungena kobulawayo ureceivewa ngabantu bakobulawayo. How then do you say lingathatha ilizwe abantu bakobulawayo baza kwanisa ukuthi but express themselves? Lina selibathathele ama spaces, local spaces where they are supposed to express themselves. Baba Tshabangu, that viewpoint oyiraisayo njengamanje upresident wenu uyayazi na wake wamtshela na ngayo, uma wake wamtshela ngayo uthini yena? President is very clear, uyakwazi ilast rally yakayenzayo White City wathi ibulawayo akumelanga kube lama teacher. This is him. Akumelanga kube lama teacher angakwanisi ukukhuluma ulimi lwakobulawayo. Ibulawayo akumelanga kube lamapholisa angakwanisi ukukhuluma isiNdebele ulimi lwakobulawayo. This is President Chamisa ekhuluma eWhite City. Wathi ibulawayo yena nxa esethethe ipower uzakwenza, he will make sure ukuthi sizaba lo for the first time sibe lo commissioner oelindebele. So wayekhuluma izinto eziresonate lobulawayo. So mina yizinto engazidiscussa la, yizinto azaziyo. I'm reminding him i-message yakhe ayifika wayichiya kobulawayo ukuthi president ufikile ngelast rally yakho wakhuluma lokho. This is just a follow up of your message. So I'm within ngithunywa nguye mina konke ngikwenzayo. Uyakwazi ukuthi i-message esayivumelanayo ukuthi nxa sifike eMatabeleland, abantu beMatabeleland they want to hear these things. Kumele not only hear them but practically do them. And we are now implementing izinto esazivumelanayo lo president. Yeah, I have to say ukuthi maybe you are the first person omela iqiniso or omele iqiniso, particularly from mainstream political parties in Zimbabwe. We have seen this going on for a long time, whereby abantu beMatabeleland abenziwa abantu, whereby tribalism is everywhere. No one is challenging it. MDC has never challenged into tribalism. You do not have a policy. You never had a policy against ilokuzeni kuground. Now you are the first person to stand and stand firm. Ubona engathi going forward. Ngoba we know ukuthi tribalism is so entrenched, almost kuma-spheres life wonke. Ubona ngani wena izokuthiya aphi le ndaba le lokhuzeni osuyimela ngalolu hlobo?
Asibuyele emuva. Amakhosi asichasile, amakhosi akobulawayo uLobhengula uzavuka ame ngezinyawo zakhe, umzilikazi uzavuka ame ngezinyawo zakhe, umbuyane ehanda laye uzavuka ame ngezinyawo zakhe ngoba kavumelani lalokho osokusenzakala khathesi. Into leyi ikhona right across. I'll give you an example. Abantu beManicaland. Abantu beManicaland bayakhala lalamhlanje bathi elikutholayo kobulawayo eMatabeleland lathi sikutholile. Abantu abafakiweyo asobantu beManicaland, asomanyika ngamakaranga. But nxa bona bekuraiser abeManicaland besithi kulamakaranga asefike athatha izindawo zabo, it's not tribalism. But nxa iNdebele lisithi lona hayi sokunamakaranga ase-invade ibulawayo sebesenza ibulawayo ezimaswingo, then sokuyi-tribalism. So we are not going to subscribe to that idea. We will stand firm. And into engikutshela yona ukuthi okwenzakale kobulawayo kuyayenzakala kwamanye ama-provinces because sebesicelile ukuthi sibuye sizoklina ama-provinces. Abantu bemaswingo kabazimele bengabantu bemaswingo bengamakaranga. Abantu beManicaland abazimele bengamanyika bazimele bazehlulekele bona bebodwa. Nxa beyiziphofu abantu beManicaland yekelani badonsane, nathi nasiyiziphofu eMatabeleland yekelani sizidonsane singaze sadonswa ngomunye umhlobo ngoba akulamuntu ongaveli, wonke umuntu lendawo lapha avela khona. Nxa kuyikuthi laba abantu abafuna ukusincedisa kobulawayo abavela kwezinye izindawo kababuyele lapha abavela khona, lapha esidliwa khona. For example, nxa ukuthi uMartha ubefuna ukuba ngusenator kobulawayo, siyamazi ngumdala wethu, hayi Martha vele silabantu abane-capacity engxenye edlula wena ukuthi babe ngo-senators. Siyawubonga umbono wakho ukuthi ufuna ukusimela, hamba uyevuthisa lapho ovela khona ukwenzela ukuthi siwine sikiphizane. Hamba ukuba ngusenator, sibona ukuthi ungaba ngusenator lapho ovela khona lizaba lama enough votes ukuthi bakunike ukuthi ube ngusenator. Kumbe hamba ukusebenza ukwenzela ukuthi uPresident Chamisa awine. Abemaswingo abahambe emaswingo bayesebenza ukwenzela ukuthi iMatabeleland siwinile khathesi. But iMatabeleland constitute not even a third of national voting patterns eZimbabwe. Imaswingo le Mashonaland central kansila aMatabeleland iyakhansila ibulawayo le Matabeleland North province in terms of voter threshold. So laba abantu abafuna ukuthi basincedise iMatabeleland ivele i-right yalungiswa kudala. Hambani asihambenini siyalungisa imaswingo, siyalungisa iMashonaland lapha esitshaye khona ama-0, esitshaye khona ama-2 seats, siyalungisa iManicaland. This is our core. Khona ukuthi libuye lizokubhala kobulawayo kube sokungani lina liyasebenza kobulawayo lingasebenzi, abantu bevele bazimobilize kudala ukuthi izanu kabayifuni. Yeah. Mbone ngathi isikhathi sethu hayi sesisibalekele. Bengingathanda ukuthi sixoxe kakhulu kabanzi kodwa ke angunike leli thuba lokuthi usinikeze ama closing remarks akho. Uma kukhona engingakubuzanga ufisa ukuthi ngabe ngibuze khona ngicela ukuphendule manje. Ngiyabonga msakazi. Engithanda ukuthi ngikutshele abantu beZimbabwe ukuthi ibandla le-TCC libandla elizakhona in a long time. Abasibekezelele silungise okungaphakathi. Inkomo esibayeni zivele ziyahlabana kodwa zingahlabana kakutsho ukuthi inkomo leziyana ayisizo zako Tshabangu kumbe ayisizo zako Khumalo. Enye iyeqa isibaya
kusasa ziyavuka zikhothana lizihambise edibha lihambe liyezelusa. Siyakulungisa lokho vele khona ukuthi sihlabane senze nje kanje kuqondile okwenzela ukuthi siqinise umuzi legumeni kuvele kukhona abantwana bomama munye bofazi munye bobaba munye bayalwa kodwa nxa besilwa kuyabaqinisa ukuthi kukhanye ukuthi abantwana baphilile egumeni njalo kuyaqinisa umndeni ukwenzela ukuthi umzali abuye akhuze abantwana. So lokhu kuzadlula and sicela ukuthi sisiya kuma by elections abantu babuye ngobunengi babo ama-candidates akhona abakhethayo elalevele likhulume ngawo Zulu kwamukelenini lokho laba bathi thina singabezano thina singayifazi kuzadlula vele amabizo aya ilanga liyaphuma libuye litshone akulanto engapheliyo kodwa into esimelayo yiyo okumele abantu bakhulume ngayo. Ama-issues they should separate ama-issues from me benga-attack mina aba-attacke the issues aba-confronte the issues that I'm raising. Nxa kumele siye ku-dialogue sikhona ukuthi siye ku-dialogue. Nxa ama-churches bekhona besithi nanzi ziyalwa inkunzi nampa abantwana bayalwa omakhelwane bekhona abafuna ukuba ngumlamulankunzi ababuye siyamamukela thina vele sikhuliswe njalo esintwini kodwa ke okusalayo ngokuthi i-CCC kayisozife izaqhubekela isiba libandla elizakhula likhiphe izanu esihluphayo namhlanje. Asibonge kakhulu baba Tshabangu uyakusho ukuthi i-CCC izoqhubekela phambili ndlondlobale ikhule ibe isimangaliso abantu abaningi bebevele nje bezibuza ukuthi sokuzoba isplit hayi yikho ke siyabonga amazwi akho amahle kakhulu asithembe futhi ukuthi masilicela sicela ukukhuluma nani futhi ngokuzayo lizobuya libuye sixoxe nani. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu msakazi. Siyabonga.